Waqt li kien qed jiltaqa' mad-diretturi u ħaddiema ta' RSM Malta, il-Mexxej Laburista Joseph Muscat qal li jinsab konvint li s-suċċess fil-qasam tas-servizzi finanzjarji ġej minn żewġ fatturi prinċipali. L-ewwel wieħed huwa dak tar-riżors uman ta' kwalità li qed joħorġu mill-Università u mill-Lemkast. It-tieni fattur importanti huwa li s-settur tas-servizzi finanzjarji qatt ma kien lok ta' kontroversja politika u dejjem kien hemm qbil totali dwaru fil-Parlament. Joseph Muscat qal li dan kollu jinkoraġġixxi l-iżvilupp f'dan il-qasam u li hemm bżonn li aktar persuni ikunu mħeġġa biex jispeċjalizzaw f'aktar oqsma finanzjarji. Il-Mexxej Laburista tkellem ukoll dwar l-isfidi li affaċċjaw in-numru sostanzjali ta' nisa li jiggradwaw fis-settur tas-servizzi finanzjarji. Qal li huwa ferm importanti li kumpaniji bħal dawn jaħsbu għal miżuri li jkunu family friendly biex bekk in-nisa jkollhom flessibilità fil-qasam tax-xogħol tagħhom u ma jkunux kostretti li jażlu bejn il-familja u x-xogħol. Joseph Muscat qal li l-flessibilità hija neċessarja u importanti għat-triq tas-suċċess. Min-naħa tiegħu Deo Sherry, Managing Partner ta' RSM Malta, qal li huwa ta' sodisfazzjon li jkun hemm konsensus politiku fil-qasam finanzjarju u ħabbar li f'April li ġej RSM Malta se tkun qed torganizza konferenza internazzjonali f'Malta dwar ir-risk management u internal auditing. Jakkumpanjaw lil Joseph Muscat kien hemm il-kelliem ewlieni Laburista għall-iżvilupp ekonomiku u servizzi finanzjarji Charles Manjon u l-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista James Piscopo.